agace karinzwe kurusha ahandi hose ku isi, agace katagaragara ku ikarita y'isi yewe no kuri za GPS ntago wakabona, agace bivugwa ko gatuyemo aliens cyangwa se ibivejuru, agace gasuzumirwamo ndetse kakanakorerwamo indege za gisirikare zifite ikoranabuhanga rihambaye ndetse n'ubushakashatsi bw'ibanga, agace kazwi n'amamiliyoni y'abantu benshi ariko bake cyane muri bo nibo bazi bigakorerwamo. Area 51 cyangwa se zone 51. Area 51 ni agace gaherereye mu butayu bwa Nevada mu birometero 134 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Las Vegas, hafi y'ikiyaga cyumye cya Groom Lake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agace gafite ubuso bungana na kilometero kare ibihumbi 150. Zone 51 ni agace k'ibanga rihambaye cyane. Hari abahamya benshi bavuga ko bajya bumva amajwi adasanzwe kandi ateye ubwoba avugira muri aka gace. Hari abavuga ko kandi mu ijoro bajya babona ibintu byaka kandi bimurika cyane bisa n'amayobera utakwizera ko biba hano ku isi bimurika muri aka gace. Hari abavuga ko kandi bajya babona ibinyabuzima bidasanzwe bitaragaragara ahandi hariho hose ku isi bivugwa ko bituruka mu isanzure ku yindi mibumbe. Hari abavuga ko kandi bajya babona indege zidasanzwe utakwizera ko zakozwe n'ikiremwa muntu ziguruka muri aka gace. Area 51 ni agace k'amayobera, agace k'igisirikare kirwanira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni agace karinzwe kurusha ahandi hose ku isi dore ko nta musivili wemerewe kuhagera, yewe hari n'abasirikare bakuru mu ngabo za Amerika nabo batazi bibera muri aka gace. Nta ndege nimwe yahirahira kunyura mu kirere cya zone 51, nibigerageje iraraswa igahinduka umuyonga hatitawe kuba yirimo. Ni agace gaherereye rwagati mu misozi ihanamye cyane ku buryo no kurebayo ubwabyo bitoroshye. Ababashije kurebayo bavuga ko iyo uhegereye ubona ibintu bidasanzwe bisa no muri za filime z'amakabya nkuru kandi biteye ubwoba. Nyuma y'igihe kirekire Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihakana ko aka gace kabaho ndetse n'izina Area 51 batazi icyo rivuga, mu mwaka wa 2013 nibwo bemeye ko aka gace kabaho, gusa ntibagira andi makuru arambuye babitangazaho. Iyo wegereye aka gace ubona ibyapa ibihumbi bikuburira kutarenga ngo winjire muri aka gace. Nta gace kageragerezwamo indege z'intambara n'iz'ubutasi zidasanzwe nk'izitwa Lockheed U-2 ndetse n'izitwa SR-71 Blackbird zifite ubuhangange dore ko zitabonwa na radari kandi zigendera ku muvuduko uhambaye cyane ndetse n'ubutumburuke buri hejuru cyane hafi feet ibihumbi 40. Izi ndege za Lockheed U-2 zakozwe mu mwaka w'1960. Ibaze nawe iri koranabuhanga riri kuri uru rwego mu myaka ya za 60, dore ko ubwenge bwa muntu muri iyi myaka ntago bwashoboraga gushyikira neza iri koranabuhanga, dore ko muri iki gihe Abanyamerika bakoze indege 12 muri zo. Ibi byatumye abantu benshi bemeza ko hifashishijwe ibiremwa bidasanzwe cyangwa se aliens bituruka ku yindi mibumbe mwisanzure mu gukora izi ndege za Lockheed U-2. Mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga ndetse n'amakuru y'ibyamamare. Hari abavuga ko kandi muri zone 51 habera amahuriro y'igisirikare cya Amerika n'ibiremwa bidasanzwe kandi bidafite inkomoko hano ku isi y'abazima. Hari abavuga ko kandi Area 51 haba hakorera guverinoma iyobora isi yose. Ni agace kagaragaramo ibigendajuru kandi bitazwi ari byo byitwa UFO, Unidentified Flying Object, bivugwa ko bigendera muri aka gace. Aka gace kandi gashinjwa kuba ari Abanyamerika bafatiye amashusho n'amafoto avuga ko Abanyamerika bageze ku kwezi, dore ko ubutaka ndetse n'amabuye bigaragara muri aka gace bisa neza n'ubutaka bwo ku kwezi. Aho abanyomoza Amerika ko itageze ku kwezi bayishinja kuba baragaragaje Neil Armstrong ndetse na Buzz Aldrin bari muri aka gace, bakabeshya ko bageze ku kwezi kuko aka gace k'ubutayu gasa neza n'ubutaka bwo ku kwezi. Iby'ibivejuru bivugwa muri Area 51 kandi bishimangirwa n'ibyabaye mu cyanya cya Roswell, Mexico, ubwo hagwaga ikintu kitazwi ndetse byananiranye no kutahura icyari cyo, aho cyasaga n'icyogajuru cy'ikivejuru. Niyo mpamvu kiswe UFO, Unidentified Flying Object, cyangwa se ibigendajuru bitazwi. Muri iki cyogajuru imbere hasanzwemo umubiri w'ikinyabuzima kitazwi inkomoko yacyo. Ibi byabaye mu mwaka w'1947. Umuhanga mu by'isanzure akaba ndetse umuhanga mu bya gisirikare Boyd Bushman wakoranye n'igisirikare cya Amerika yemeje ko ibivejuru bibaho ndetse bibana natwe hano ku isi ndetse bihura n'abantu bamwe mu Banyamerika, kandi inshuro nyinshi yemeje ko yabonye n'amaso ye ibi bivejuru. Bushman yavuze ko ibivejuru bifite ubwenge burenze kure cyane ubwa muntu,
dore ko bifite ububasha bwo kumenya icyo umuntu atekereza. Yatangaje ko kandi muri Area 51 hari abahanga benshi bamara amanywa nijoro biga ikoranabuhanga ry'ibi bivejuru. Bisa naho iyi si tutayituyeho twenyine. Muri zone sekate kandi hari inyubako z'amayobera ziri mu nda y'isi zishobora kuzingwa cyangwa se zikazamurwa ku isi igihe ari ngombwa. Imirimo myinshi muri aka gace ibera mu nda y'isi. Bivugwa ko hari imihanda myinshi ya za gari ya moshi ica munsi y'ubutaka, aho izi gari ya moshi zitwara abakozi ndetse n'ibikoresho ku buryo utarebamwe imbere, ziba zijimye cyane. Zone sekate kandi hajyanwa abakozi bashyashya barenga 100 buri cyumweru. Ubwinshi bw'abakozi bahajyanwa nabwo butuma hibazwa ibibazo byinshi kubibera aha hantu. Umukozi ujyanwa gukorera aha hantu abanza kurahira indahiro ikomeye yo kutazamena ibanga kubibera hano hantu. Ubirenzeho hanwa bikomeye cyane ku buryo ashobora no kwica. Inyubako zo muri aka gace nta madirishya zigira kugira ngo hatagira ureba iby'undi akora mu gihe bitamureba. Mu gihe bagiye gusuzuma indege shyashya, abakozi bitareba baguma mu nzu kugeza isuzuma rirangiye. Abarinzi barinda zone sekate bagenda mu modoka zisa n'umucanga ndetse n'imbunda zidasanzwe ku rugamba nk'abiteguye umwanzi. Gusa nabo ikibazo ntago baba bazi ibyo barinze aha hantu. Bakora akazi gusa, nta makuru n'amake baba bafite, yewe nta n'uwemerewe kugira icyo abaza. Ikirere cya Area 51 gicunzwe na helicopter za General Dynamics F-16 Falcon ndetse na radar z'igisirikare cya Amerika. Hagize n'indege hirahira kwinjira iki kirere iraraswa igahindurwa umuyonga. Nta uzi mu by'ukuri icyo barinze aha hantu badashaka ko isi yo hanze imenya. Kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'ibyegeranyo bicukumburanye ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi. Buri mu perezida wese mushya wa Amerika abazwa ibya zone sekate ndetse n'ibibera muri aka gace. Gusa bose bararuca bakarumira, ntibashaka ko hagira umuntu wo hanze umenya ibibera aha hantu. Kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga ndetse n'amateka. Ciao ciao, naho ubutaha.